Nakon nekoliko godina izgradnje, nova zgrada osnovne škole Aleksa Đilas Bećo u Dragi od srijede je u funkciji. Od srijede smo počeli da nastavu izvodimo u novom objektu. Ova prvi sprat je potpunosti završen. Imamo 4 učionice, imamo zbornicu, imamo 2 mokra čvora, ženski i muški, koji su opremljeni savremeno. Ni u Beogradu ne bi bilo bolje. Ovo sve što se radilo do sad u ovoj školi radila je opština i delom opština Pendik iz Turske i ja sam ovom prilikom njima veliko zahvaljujem i nadam se da ćemo i drugi sprat završiti do septembra jer nema gore nešto mnogo da se radi, još estriši, keramika i farbanje, a sigurno ovo je za nas velika stvar i velik događaj i ja sam srećen što se ovo desilo za vreme mog mandata. Zahvaljujem se još jednom opštini i Tutinu i predsjedniku i prošlom i sadašnjem i Pendiku koji su dali sredstva i omogućili nam normalne uslove. Svih 120 osnovaca i predškolaca zadovoljno je uslovima rada u novoj školi. U novoj školi odnos na staru je bolje, imamo radijatore, imamo vruće nam je, samo još nove klupe, ali to će biti uskoro. Bolje što je vruće i nepuhane prozore. U novoj staroj školi je bilo slomljeni prozori, puhalo je. Mnogo je lepše nego u staroj. Pa disciplina je povećana i... A uslovi ovdje u školi kakvi su? Dobri. Šta je različito u odnosu na staru školu? Pa stara je bila sve zidovi su bili prljavi i isto. Ovdje je mnogo lepše. U ovoj novoj školi je mnogo bolje nego u ovoj staroj. Disciplina je jača, sve je lepše nego u staroj.